Nakaba pendam ya kajeng persya wan na preng ki menteri ki badan hapok ke sarkar kajeng persya naki seng san partai ki badan lang hakaliang sansar kajeng persya naki seng bhalang bat kumjuru naki rushimat bat ki babun ki pajba ka kanuhun menteri jong ka sarkar MDA natak si khanda tarik julio arja arhuwai klara ban pendam no ya kajeng tu ban IT ya ki arteli ki distribution circles kata ka Eastern Circle baka Central Circles syakar EC PDCL ke company na po Delhi nakamtama penyaj ya ki Cambodia ke benar po ka jela ya kini karai la shim baka jalang jaka kanhun menteri ke dalang bata kasni hapo ka jelam jong umati rangba akon rat sangma hadin ka jeng tai ka bala slamba ba khamtam me ka jeng persya nagi babon ki menteri ke bedalang hapo ka sarkar nakalyang jong umati rangba akon rat sangma ulong ba nakalyang jong ka sarkar kan ailat ya ka MECL bat kumjuru ya katat boarding bahkan siu ya kini kiram ki basa banyak kalian jok sarkaru kenyerap ban bay pisa nak kemta ban sudap ikin dikiram ke bakila syam haru kini kisnam ke peladab. Government had anyway decided that they will give budgetary provision for 75%, which comes out to 1,600 crores in the next 10 years. 25% would mean another 560 crores. Now, the important thing to note here is that if the MECL pays, then it does not come on the state government. But if MECL is not able to pay, then the state government will have to pay. So that's really what the issue is here. The other side of the story is that we, and especially the finance department, felt that some kind of bringing in and infusing competition into the system would push all the different stakeholders to start working and performing better. So it's really the policy matter which we thought. But again, as I said, the other side of the policy matter was that should there be a chance given to MCL to improve their performance. Kona sama oleh tu pakumbulong menta dakan dikarai jeng kanun menteri ban pendam no ya kan jeng IT ya kan circle segi company ke bana bar jela ke sokar jela ka haman silo kumnu sispa san folklore shibnai nagam ta kan kishpos namban wan hakabide bakan dikarai jeng kanun menteri ke mamanta kasngi nakalyang jongi ngelayo banyakan ba Dr. Jamino Motho General Secretary jeng kaseng UDP kebelang kaseng kebadan lang ka sokar nilai ke persya ya kan dikajeng tu jeng ka sokar jela bakani kedai ke ba Dr. Jamino ulapan pau haga jakran bakari kasi channel kai reaction kai ding skau ju fi halo ka rajang ka kabinet ta sing bakala ra pendam no yang ni ka IP siki company bajla pingi tap daka jing smoke men ka bakrao mo nakalyang jungi kum ka party te kumban chu pen kan mau na du ubanai march nakalyang jungi ka party ngi la tho shaka government ha ka bede bet kini ki issues ki babun ki kendram hapo jong ka MECL dei te pen kan mau biang hadian kata pada nilai ya shong ar live meeting but ki MLAs ki ministers ki party leaders ki jongi ngalam but haka al phunai tarik pada ngilam pha e ka tu ka city nang ba I president rang ba jongi ba men ba singdo alor gitu ki photo ki mat ki bangi bo nakaleng ka jongi te ka basotunat pada ka longba nakaleng ka sarkar te kala sngap hi ngasmo haka pwede bat kanika jingdawa mo nakalyang ka jungi marba nakalyang ka sarkar ko umban constitute de ka inquiry committee nei banwat banya haka pwede bat kibabun ki kendrum ki kendram jong ka MECL den rengi I pada hakini ki kendiat sngi bat kendiat tayo ba kadon hi ka jing persyang nakalyang jong ka power department pada mo banyak cakmat hak bayi bat kaptu kan ni teliki mat ke ba ni nakalang jungi ni labo bat ke baning kong kedai ketuka jingtmu ban IY no mo iki kisan kuntiu teliki substation segi company basbar nangta ke ba kham yu pede ba kham kta kedai ketuka ke franchisee mo ban ash ketuka REC PDCL de nakalang jungi na lor kini ki arteli ngilaban ka bayi ba ki mat rumo bagi labo nakalang jungi de ka basutanat pada kalong ba kini ki knyat singi nilai shong meeting yang nakalang jungi ke party mat hadian kata nakalang jungi ma lakmen rangoi pada cabinet minister ila shim sami ki initiative mo ban mobilize ki nyongut ban khot lang itu ki MLA dari jantia mo ban pau ya kata jing persya ka bagi begini kam ban hadian kata pada yang yo smova kadon ke cabinet meeting bagi la yang ke presentation na ketua singi ka bagi bagi MECL di hendai hadu ketua singi ru
ki ong ba kinbu ya kini in abeyance ke kamut ba 4 skram yen re ko basultanat pada kalong ba ke khubur ke bangiyo mentang si ka bai dei ber ka cabinet meeting mo bana kaliang ka sarkar kala rai ban pendam kan ya kini ki ya ke ka ba kila rai na kaliang joki mo nomor ba ningkong te sarkar ko ong manbu kini in abeyance yen re ngi pada ngi semua ba kini kirai ki balak ban ketak pa ya ke rukom trekam jong ke MBCL ban ketak ru itu state kan long jing do nong ba krau yang ni kum state yang ni kum jela hidap dak jing smokeman nak yang ke UDP ban ndai nang nak yang ke UDP kiwi ki kan huon ki ba fair ki political party stro ki layas nok tilang ban pen pau ke jing persya bat nak yang jong ki seng bhalang ru ki ba fair nak yang jong ki ru ki la pen pau ya ka jing persya nak yang jong ki kian rengi sutu kawai pada ba kani ketika isu hi jong pat ba ti kani ketika sur jong pat ba rengi sutu na cibon ba nakaliang sarkar mentaru kelas ngap git ya kata jing dawa nakaliang jong babun balang gat Aga juga poru ayo banyakran berba arju dhar ubolong unung ilam jaga seng negi kinhun jogi engineer joga MECL bana kaliang jong ba arju ulapan pau ke jong sokmen ba ai khuble ya ka sarkar bana ka juga poru ulapan pau mana kaliang jong ki engineer bagian free jog MECL hapo kini ki lai banai kisawan ra bagir kom trikam nani ki policy nagam taban ai jumber chaka sarkar khanang ban ra ya ki jing trikam ka khamha jong MECL jin ga cabinet da sni ke ga jing snow ju finak lang ka engineer association ngi welcome ya kan ka decisions jangka kabinet nei nyai ku blai lut ba khoi nak liang jongu chief minister power minister ki cabinet colleagues barakhoi nata khamtam yi honorable speaker ma bashim ya kan step bashim kana do bas dang nei but berbagai political parties across party lines nei nei pat kum juro ye ki NGOs ki individuals so ma whatever capacity kan te kai ka baka ngi kum ki employees ngi ai assurance kolong hiba ngi trelang ngina 100% ka dedications ka jongi ngini le ben bring down ki loss ki jongi fisam ngini le ben improve nei amdai tang mangi ngi expect ban ka management bat kum juru ka government bat regulators kum ngi kren kan ngini trelang karakat kan kam ngin ai ka service ba bahai consumers ki jongi kemudian nak kalian tu fiki employees mat ki barkhoi ma ki banana ki lang fair kemudian fi los tu ba film capable bek ban le ya kini ki kam ki ba ka government kemudian ban ai na usul sen ban ai shi wei kemudian fi la bi ban le ngila bi ben le ka pasopsi ko long ba fi bangi kimshim yang into confidence so to am la ko de management ngi mentang situ fi okay nakaliang la jong ka association ma brush ka tong in association kimala dingi bangin wan chakmat fi so to am de mentang ko mga so to mentang mar ko jingi kundo men minister baru CM ru mentakin aila dingi bangin wan chakmat bangin ajing mut okay so we are coming up with a policy a working policy ka jongi kabare jong generation ka transmission ka distribution ki billings kumno reduce ka loss ki short term ki long term nei ani tho ifi naga sikarma ko jongi within 2 to 3 months we are coming up with a policy pada ka government ka pediang ngene ka policy ka jongi kumno bagin trika management nei ani tho ifi ngingila badung dan hari kila ban pe kumno bagin trika ngene ki policies